Apay, akastoy tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan ading at taga syudad ti Kawayan, probinsya ti Isabela. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Naragsa ka pa nagdangdangan ka ni Ma'am Leticia Prieto Ancheta kan ti si bubukal a pamilyana dita San Manuel, Pangasinan. Kastamutan ka ni Ma'am Grace Agtina kan ti Agtina family dita Pasukin, Ilocos Norte. Makablaawan pa iti Alamo, Malyaga, Bueno kan Banyal family kan aminan nga awan labas. From Cuse, Alamo ti Kaagaman, Apari West, Cagayan Valley. Shout out iti Katoliko family ti Bagong Sikat San Mateo from CJ Villasana. Makablaawan pa iti Pastor kan Bernardino family ti Ilagan City, Isabela from George Pastor. Shout out ka ni Rohel Makadaeg Gitang ti Reyna Mercedes Isabela. Dagiti Garcia kan Abad family ti Burgos, Isabela from Marie ti Riyadh, Saudi Arabia. Belated happy birthday kan ni Brian Runas. Kastamat ang makablaawan ti Rumbawa kan Ambatali family, datatang Jelly Rumbawa, anak ko ada Nazarene Angela kan Armel from Melanie Rumbawa. Shout out kan ni Jasmine Rivera. Makablaawan nila kay ko Ador Manangan from Carolina Villanueva Manangan ti Doha, Qatar. Shout out kan ni Catherine Buhian, Leonora Bautista. Makablaawan pa ti Blanco
Kabakungan, Mayumis, Candesio family, ijay Santa Fe, Nueva Vizcaya from Melvin Desio Mayumis. Shout out kadagiti kabagyan mi dita Ilocos, dagiti Buyakaw kan Umaweng family, nang runa dagiti dadakkel ko ada Joel kan Seli Buyakaw dita Santa Cruz, Ilocos, kan taygayem ko ani Frelin Corpus from Joan Buyakaw, ti Kingdom of Saudi Arabia. Makablaawan pa iti pamilya, ijay Pantabangan, Nueva Ecija, ti Talak, Binlingan, Bagheng ken De La Cruz family from Ivy Joy, ti Saudi Arabia. Makablaawan ni Benny Marapacon, kastamat ni Imelda Velasquez, Aida Garcia, ken ni Catherine Taboso. Shout out kani Geraldine Laroco. Kablaawak manan dagiti kakabsat ko akanayang agdengdengag iti dayti a programa yo. Isoda ading ko bating kan ading ko Emma, kastama ti kasinsin ko ani Lengleng Kauso iti barangay Quezon Cordon Isabela, kan amin nga agdengdengag a kabaranggayan mi from Yolanda, Lagasca. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Ding. Dear Manang Emmy, naimbag na oras yu amin, kastamatan dagiti padak a subscribers kan listeners iti programa yu. Sapay lako mamanang, tasi kakaradkad kayo adanunan, tinanumo a surat ko. Ilingad naklatan manang itinagan ading, taga Kawayan City, Isabela a. Mamati kayo man wano saan, numero 1 akadenggan mi iti lugar mi dayti a programa, sipud pay idi maipatpatangatang paylaeng iti radyo. Malaksid ngamin a makaliwliwa, pudno nga agkakapatag nga adal, kanapnon inspirasyon ti ibati ti tunggal pakasaritaan, nga ipatangatang yo kada kami anaesem nga agdengdengag. Dagiti dadakkel ko ti kadwak nga agdengdengag iti programa yumanang, nang runa no da kami kanitatang ijay uma, wano as-asikaswen mi ti talon mi. Kabayatan ngamin agdengdengag kami, di mi mapupuutan, anairing paston ti obrami. Adda na singad agayem ko sipud pay kaubing ko manang. Ilingad talaangan itinagan ami. Adda ka ba ilanda iti biyag, ngam saan ang nagbalin at tubeng ti kasasaad mi iti biyag, tapno agbalin kami, anasingad nga aggayam. Anda akon may. Apay pinaumay nak dito balayo. Wan ata daytad ko kan kading. Simangpat ngamin ng ti package ni Papang manipod abroad. Ha? Kaya ko masaway. Siyempre, adda nga adda para kan ka. Mabalin aya nga awan. Ala, kababain ka ni tita. Ang mga nanya ti may bagana. Kanayan nga minakaramanak tunggal ada package sa sumangpat ni papang mo. Katman ano aya ding? Saan ay akas lagkabsatan? Da kayong tupay kani tatang mo. Tunggal agapit kayo iji umagantalon nyo. Adalata para kada kami dito'y balay. Ano bang laang Aring nang agkabsat tangaroda na kasiti ko nam. Isa ano anyaman ti ada kanya, di atamat kan ka. Matlagayam. Saka nga mabaino da para kan ka. Nagtaod day ta ni Papang. Ay, sika talaga. Okay, agyaman na karoda. Ibagam to ka ni papang mo. Ay na, makaraman kami manan kanatatang iti imported. Basta no anya ti apitan nyo, ikanak tumat Ay kayat ko nga minagiti apitan ni Uncle EJ Umayo. Wen, day talagayam. Ala, umay ka nga Roder. Agmeryendata pa, isa pa nga gawid ka. Wow, talaga amat Amom amabisinak. Alangarot, agmeryendata. Nagkapuaman ay si Kaday.
Pinayaban nak ni May tatang. Intod na dagiti paukit ka ni papang na para kanya. Nay, nakadun na dagita. Ay nakababain anak ko. Ang mga noan niya ti makunada. Anya kumangay ti makunada tatang. Nakarkarong arot na agungot na ng jakawatan. Talaga ka nung amin apara kada tayo dagito eh. Talaga ngamin nakasla agkabsat kayon kan ni May. Iso akas ta. Ang kasla nakababain no daduma. Ta at da kabailan da iti biyag. Idinto ta marigrigat tayo laeng anak ko. Saan aday ta ti panunutin niyo tatang? Di napatag. Nasayata ka ta tayo. Napintas ti panakilangan da kadata. Kasla ka pamilyada tayon. Sa bagay. San abali ta agbura sak iti mais inton bigat. Mangipan kan tumatan iti balay da. At dapat tayo naburas a kamadis dita. Enayon mon tumatan anak ka. Agyaman ak tatang. Maragsakan man ang dayjay. Sapay kay kayat na dagiti aggapo iti umatayo. Alangarudan anak. Inka isimpan ije kusina dagita insang batmao anaggapo kadamay agayim mao. Wen tatang. Oh, anyangay, agawid tan Nalpasan ti klase ta. Siyempre anya pa nga itaramidin ta. Malaksid no kaya't mo pa'y tagpag na pag na iti parke di ta asidad ti pagadalan tayo. Mabalin na taman. Tutan, awan magklase ta inton bigat kasabado. Sige nga rod. Ay, wan gayam. Kaya't mo ti sumurot iti uman ni tatang inton bigat. Mapan kami agburas iti mais. Agpaiso? O sige, sumurotak mo't na rod. Nagmayat siguro ti agburas iti maisan niya. Siyempre nangrunak at nagdadakkel dagiti bunga ti mais ni tatang. Tapno maiyawid mong tumutin at ipan nakabingay mo. Talaga? Ada pa nakabingay ko iti burasan nyo? Wan mo't Saan ay aparte kan ti pamilyami? Di talaga nga daparakan ka. Kayat ko dahi tangayong bagam. O sige, tagpakadak to nga rod ka ni mamang. Tagmalmalamak to ijay ayan nyo inton bigat. May anak, pwede ka pa'y labapan maturog. Rabin. Mamang? Oh, apay agasta tilangam iha. Ada ka di parikot mo? Ada ko makayat ko nga ibaga kada kayo, mamang. Anya day ta, May. Nabayagan amadmadlaw ko day to'y mamang. Ngamjak pulusin kaskaso. Ha? Anya day ta, anak ko? Ada ngamin bukol iti barukong ko, mamang. Anya? Ane? Kaano pa'y anadlaw mo day ta, iha? Apay nga itala nga ibagam kanyak. Kunak ngamin naawan anyaman na day ti, mama. Ngam iti pa naglabas ti aldaw. Kasla tumaktakkel. Kan sa balingot tang tilangana. Anya? Day ta ti agpay sa mamang. Kat ita. Kasla ada rumrumar. Kan medyo ada angot na. Ay, Diyos ko. Apay nga ita na nga ibagam anak ko. Mabutangak, mamang. Amang anuan yan da ito eh. Tinasayaan. Mapantanto ang pa-check up itong bigan. Masapul ang maamuan tanoan niya da ita. Saan ka nga agbutang, May? Nasaysaya at no makita ti doktor. Tapno amuta no anya da ita, anak ko.
Masalon at akit kitaan tilangan ni May agayem ko manang Emmy. Sipod ubing kami manmanong agsakit. Isa pagarupan ti amin anapigsa ti resistensya na. Malaksid akasla kamin agkabsat ka ni May. Nasingad pa'y ti pamilyami iti laksid ti dakkel anagdumaan mi iti estado iti biyag. Naragsak akad kadwa ti gayem ko. Awan ti mako na analiday akanito tunggal agkuyog kami. Tamalaksid a pagsaritaan mi ti maipapan kadagiti leksyon mi iti pagadalan, nalaing pay nga agistorya ni May. Iso asaan kami amaboring no agkuykuyog kami. Tila ang babalawok ken kuana no daduma, adda dagiti banag nga ilimlimad na, ket awan apulos ti pangibagaan na, nga ultimo ken ni mamang na. Apag iso a bakasyon mi iti eskwela, idi kalaat nga imay iti balay mi ti gayem ko, manang Emmy. Lahat mo ti yung may mo diti balay mi, May. Nagabihiso ka kumaatap no nakaisagana kiti meriendata. Saanan ang masapol? Adalaan ko maibagakkan ka. Oh, anya dayta? Agpakada ako makan ka. Taagbakasyon kami kani mamang iti Manila. Iti ayan ti ikit ko. Ha? Itaman pa'y? Ape akalati pa nagbakasyon nyo. Adakan mo masapol nga asikason da mamang kan ti kabsat na. Di nakmat kayat nga ibati dito nga agmay-maysa. Iso nga isurot na kano, takakaiso nga abakasyon mutan iti pagadalan. Oh, kasta ka di? Unay matan? No ka na bakasyon. At ado ko mati panahon tang agpasyal. Ngam panawan nakmat gayam. San abali? Tainton pa nagsasarak, adak tumatlaang ditoy. Ay, Saan ka din nga agliday? Apay, mataya kun ayat tapno saan tanton nga agkita? ala. Sika talaga. Maalam pa lang di mga rabak iti kasta. Kan mabalin ka di, May. Saan man na dayta patay-patay ti bagbagam? Joke lang. Nakasirseryoso kan tumot ngamin. Agsingsingpot ka kabayatan ti kaawan ko ha. Ti kaagdanag, addan to pasarabong kanya. Oras saanan ti pasarabo. Basta kanayin kanto nga umawag ha. Unang video call. Tapno kaslada kalata diti ayan tayo. Wan ka di. Diyak pala nakapampanaw na gadon ti kidkid dawam. Basta. Ika rin, best friend. Sige, ikarik. Alaro doon. Inako na, tag-prepare kami pa'y kani mamang kadagiti awitan mi ngagbiyahe. O sige, itulog ka nga ro doon inyo balayo. Tapno may papas na tagis istorya, sakbay nga agluwas kayo gani tita. Nay, itaman pa'y. Kalaat man day pa nagbakasyon dagiti agina. Ay, sa dino ti kunam itayen apapananda. Ejay Manila. Win ka no tatang. At ka no nga minaskan nga si kaswan ni mamang na ijay. Umawag tulad ta ka nun ni May kanyat. Nay, madlaw nga apektado ka unay anak ko. Kapampanaw pa'y laeng jagay mo ngam nakalidliday kan. Tsak man ang matatang. Tsak maawatan nga itirik na. Kasla madandanaga na kadyak amo. Kung may sa, amoy matakanayin kami nga agkoy-kuyog kin ni May, sana ya. Isa may kawak at talaga iti kawan na dito'y. Kahit aginawag kayong tulatan Agbidyo kul kayo tapno saan kayo mailiw iti tunggal maysa. Wantatang, day tamatin ka rin kanyak ni May. Ala,
Saan kan nga agliday anak ko? Nagbakasyon laeng mat ni May. Saan mat apumanaw iti aging kat ingana? Sa bagay matkit niya, tatang. Ay, alang nga rodan, anak. In kaaginanan, tanay, adala man tirabi ay. Masapat apay amapan ijay talon, inton bigat. May anak, ngalpasan ti operasyon mo. Kumusta ti Rignam? Okay, mamang. Dasaya at ngarudno kasta. Umawag to kanu ni papang mo inton madamdama. Mamang? Masapol nga agpapigsa ka. Tamasapol nga agkimo kapay, anak ko. Mamang, pangaasiwa. Di ko madakdakamatan iture asino nga da sakit ko. Ana operaa. Datay lang ko man kada papang timakam mo. Kang runaan adiyo ko mapangibagaan kat niding agayem ko. Ha, angam anak, saan aya anas kan amaamuan na ti amin? Tay sukat nga rod tinasingad agayem mo. Kasla kamang matan ti pamilya tayo ni Ding. Diyak kayat na agliday ni Ding, mamang. Kayat ko, jailat ta na saranta agayem na ti makikita na. Diyak kayat ta, kaasyanak ti gayem ko, mamang. Ay, sige, no day tati kayat mo anak ko, sikat ti makaam mo. Masapol nga rod abilinak ni papang mo, tapno di namot ibagay ti tatang ni Ding. Agyaman ak, mamang. Kayat ko nga inton agsubli tayo ni iti lugar tayo. Nasaranta ka napigsa ka makita ni Ding. Diyak kayat amaamuan na ana operaa. Nga adagayam na dagsan a sakit ko. Di ka agdanag anak ko, daggal ti kaaso ti Diyos. Amo ka agimbag kang tubat laeng. Saan mi akayat amabukaw mi ti kakaisuna nga anak mi. Iso nga agbalin ka kumaanatib ker, amang saranget iti sakit mo, anak ko. Ay na, agyaman na kasi mangpot ka matlangan best friend ko. Kanak na saan ka nagsubli diti lugar tayo? Takay kayat mo na di Manila. Mabalin ayamat ajak agsubli kat adda dito ti best friend ko. Among May, kabayatan di kawan mo. Kasla na pilayan ak ngay. Diyak mo na niya ti marikrik na. Kanayin na ngarot apalagi pa ni tatang. Amangan ka nun agsakita kiti kapapanunot ko kin ka. Api nga min akasta ka. Katagsasauta mo titi telepono. Kasano? Nagsaur kamot ngamin. Di mo kahit tag-video call. Iso di ka makitkita. May mayat na jay, tapno nakarkaro ama misnak. Uy, effective Ngamin talaga anamis ka. Agure ka man, May. Kasada nagbaliwan tilang. Okay ka kadilaan? Hala, ni daytoy. Okay akmat. Apay aya, anyang kumati nagbaliwan tilangak kat napintasak pa'y matlaan akas idi. No? Sika talaga. Seryoso akan niya. Seryoso akmat. Ala, umay kakitin ta mapantag pa siya. Kas iti sigod nga aramidan ta. Kailiw kong dagiti sigod dapat papananta. Sika lang ngaya. Oras siyak tupay. Tamam, kabayatan ti kawan mo. Diyak pulos nagpaspasyar. Tumultulong aklang ka ni tatang edya umakad ni titalon. O di very good ka nga rod no kasta. Alam, umay ka nga rod din. Mapantan.
pa nagsublin ni May agayam ko iti lugar mi manang Emmy, napalalo ti iniliw mi adwa. Kas iti sigod, nakaragragsak kami manan. Adan nadlaw ko idi ang nagbaliwan ti langana. Isu na laeng, tajaklatan ingkaskaso idi kunana, nga awan kanumat ti nagbaliwan na. Gapo nga rod ta nabayag adi kam nagkita, impapas mi ti nagpaspasyar ken nagkuykuyog. Nadlaw ko pa'y analaka idin ang mabannog ti gayem ko. Saanan akas idi nga isupay ti agpilit nga agpasyar. Naminsan pa'y adinamag kuno apay akas jay ti jarna. Ngam gapot ako na nga amangan no maikawalaan, nang runa ta nabayag adi minaaramid ti kasjay, na iyaw-awan iti atensyon ko tinadlaw ko. Kan maisa, awan idin ti kapatgan kanya, no saan ati kaadda namanen iti lugar ni. Ngam ti Jack amo. May anak, umay ka manganan. Aldawan, apay adi ka pala bumangon di takamam. Mama, Jack makabangon. Agkakapsuta. Anya, ne, apay ngay. Ipadgalaangin iti ospital anak ko. Uwan, Mama. Nung pangaasim. Jack kaya't nga da makaamo ang maospitala. Nang runa ni Ding. Ay, handay ta ka manun iha. Day ta manun ti ibagham. Agkari ka kanyak, Mama. Di yu ibagbagay ti oray asino ti kasasaad ko. Bayan nyo amaamuan dan tulatan. Inton awana kun. Ha? Ay, anya ka din day ta nga ipagbagam iha. Agimbag ka pa'y. Maagasan ka, anak ko. Mama. Mabitlang, isaganap dagiti masapsapol mo ama pa ni ospital, anak ko. Apay, nagkapwam ayadeng, itay paasap-sapol ka anak kao. Nagkapakit balay dami tatang. Awan mo ti tao. Mapananda nga ta. Ay, kat amakano ang damot tinapatag anapananda anak kao. Ngam, apay nga asan nga yung baga kanyak ni May? Da, apay, amin apapanandaya katrumbang nga ipakadanakan ka. Kas idinakunakaon anak, amangan no adda tinapatag anapananda iti inana. Una, nung mamin anong matlang i-text na kanyak, tap na amok nawan iti balayda. O, di sana kumanaylaw ananapan. Na, akang nang baram ngamin anapan aya. Apay, anda saritaan niyaw kan ni May. Awan matkit ti tatang. Ngam kalat nga rod analagip ko itay. So na pa nakadagos iti balayda. Nung awan matao ijay. Iso nga. Ala. Kasanan nga na dati dakasan na pasamak tatang. Anya. Ay anak ko. Pagdandanagom la ang tabagim. Imbaga kumakin kan anime ino at dadakas ana pasamak. Iso ama balin ka day nga agrelax ka laang dita. Tainton madamdama, inkan tumanin suknalan tapno mapnek ka.
Kana makakita to'y kanawan amatak. Ne, apay nga anak ko. Ito'y langan kanigid ti makakita. Ang nakusnaw. Dandanisan ka makita, mamang. Di mo pilitan, iha. Anak lang dito'y amay mo. Di ka panawan, anak ko. Laban ka ko, mamang. Kaya't kunti agina na. Ala, aginan akalata, anak ko. Di mo pilitan dagsao. Tapno saan ka mamandog. Ama, kaya't mo ka din taawagak ni Ding. Saan mo, ma? Diyak kaya't makita na kitikas tuya ka sa saad ko. Diyak kaya't naagdan agtigayam ko. Anak ko. Mamang, anyangan ti mapasama. Kaya't ko ti agtalinag dito hospital. Kaya't adik kaya mapuksak ti angas ko. Iyawit daktulat to kalpasan na. Ay, Diyos ko. Payakas na matanti magmagamanak ko. Saan makaawid na pa'y. Makitang tupay ni Ding agayam mo. Kaya tiyaginan na mabang napanaw ako unay. Tiyakon kapailang tilumapan. May, anak ko. Patgan kayo unay. Ganito pa mamang ikitawan na itidispensa. Ganito pa tapon mauri di pa nag-awit na. Ibang kayo kaniding nauray awanak doon. Dali na adlat dito'y puso. Malunak. Aging kaitin sa alam ko. Agiti. Napipintas. Alam niyo, di pa nagkayami. Di na ko. Bye-bye. Di pa rin. Kaya Yaginan Papa. Sige, anak ko, ginanakan. Naglagi mo, ay patpatag na kaunay, hindi pa pangmo. Hindot. Pagkan. Sakay. May anak. May anak ko. Naginananti anak ko. Diyos ko. Iyawat kon kadkadi anak ko. Sapay na kumata may kariti anak ko hindi pagariyam. Sapay lang kumata Diyos ko. Deng, anak ko. Oh, naimbagta si Mangpat kayong tatang. Ding, anak. Ang tanda, may idibalay da. Ha? Agbay sa tatang? Kamagyanan na. Si Mangpat damutlangan. Nasulok mo alawas na awanda. Sana sungsungbata na pulos ni may titelepono na tunggal awagak. Anak, si Mangpat dan, makita mo't lang ng kaya mo. Talaga si Direk ni may tatang.
Kapoy iti di na pa nagparparik na kanya kiti nasurok do alawas. Anak ko. Oh, apay ka sa tila nga yun, tatang. Anya ka di mapaspasamak kada kayo. Impadamag yung nga dantigayim kung nakalitlitay kayo man. Apay ka di. Ako ha. Awan anak. Ala, mapat ka na. Ururayan na kanti gayim mo. Amo kakailiw mo ni May, anak ko. Talaga tatang? Talaga nga ipapas ko ti iliw ko kankwana. Dalda niya akong iti balay dami. Talaga kailiw kong tigayam ko. Ha? Lugan matipunerarya di nagkapoy iti solar dami. Ala, apay nga tan. Karasot ti dumanon di tabalay dami. Apay nga talugan ti punerarya nagkapoy iti solar dami. May! Adak! May! Oh, Diyos ko. Manipod dito'y gay, da May. Makita dagiti. Dagiti sabong tinatay nga day tayang tirita o ti pala ita. Diyos ko. May! Adak! Ding, dumanon ka dito, Ibaro. Umay ka. Agyaman na, tita. Tita, apay nga, dalungon dito pala iyo. Awanan ti kaya mo, Baro. Pinanawan na tayo ni May. Anya? Saan? Saan na punta tayo ito'y? Diyos ko. Tigayam ko magpaisot eh. Danday dalungon. Awanan mo ni May ang kaya mo, Baro. Natayan. Apay, tita. Ano tinapasabag? Apay, at pulos naman tinapasabag ka ni May. Kaputa di na kaya tamaan mo, Amdi. Di na kaya masakitan ka. Ano maamom nga danakaro? Kan saanan ang magasan na sakit na. Diyos ko. Ito lang nga ibagakan ka na ito'y Baro. Na hindi man nagbakasyon, BJ Manila. Pinagparamilaan. Ganda na patang nga inasikasok ijay. Gamdi kinapod na. Naopera hindi itigayam mo. Gapoy tinadugtala na bukol iti barupong na. Bukol na nagtinag hindi ang kanser. Diyos ko. Kung nagtumat. Iswakas lang na tinagbali yung kankwana. Hindi nakasubli kayo dito'y tita. Nadlaw ko na ita. Simtya ko din kaskaso. Tasak ba't namlamaan na nagayam ilimlimod na kanya kasakit na. Aging nga iti mauding agas na. Sikat ibilbilin na ding. Di mo ka lumaybayan ti bagil. Gauray awan ka noon. Ang talinaad ka na tayo ti puso na. Apay ngay, May. Nagsaor ka. Apay ngay, ano hindi masalag. Di ka man lang pulos na di ngay. Kanang iti mauding oras mo.
Papailin mo kanya na amin. Ay, Diyos ko. Nagsakit na ito yung lapagsawak. Itigayam ko. Diyak pulas ni Laplama. Ganda gayam ilimlimot na kanya kasakit na. May gayam ko. Kasaluang paiitan. Pinalawan ng matan. Nagsakit manang Emmy. Kalpasan tinararagsak akan nito ti panagkuykuyog mi iti daydigayem ko, kalaat nga ingkalang nak. Binaybayan nak nga agkalkal lautang, gabu iti ipupusay na. Idilaan na awatak ti jar ni tatang, anang ipadamag kanyak, asim mangpeten ti gayem ko. Tanakita na gayaman ti panangitulod ti punerarya, iti bangkay ti gayem ko iti pagtaenganda. Malaksid kanyak nakla at matlaang ti entero a lugar mi manang, taawan apulos tinang namnama nga dagayam nadagsen a sakit ni May. Nakarkaro pa'y anabriat ti barukong kumanang idisimmang pet ti ama ni May manipod balasiw taaw. Tanapalalo ti panaganugog na anangar-arakop iti lungon tinakamasayag agayem ko. Uray na bayagan day di apagteng, kaya rigan na anaganus paylaang iti puso kan isip ko, taisukat nga rudan tinagbalin at tugot iti dana ti biyag ko. Agyamanak manang ti panangurnosyo iti surat ko, to'y pagayam mo, Ding. Ding pagayam ko, makapatig na irik na ti insalaysay mo. Nadagsan iti barukong, naladingit, ngamket di, panagnakan ti pakasaritaam, abidot ti pamati ti daduma, anaalas ti ugali dagiti addaan kabailan iti biyag. Nalabit nga adda dagiti nadangkok a prominente at taong, ngamlaglagi tayo kuma, asaan arumbang nga ipanakkel, wenno ipalastog ti adda a kinabaknang. Kasayaatan data ti agbalin a napakumbaba ken managtulong, takas iti kunada nga ruden, awan ti asino man nga agbibiyag para iti bukbukod na laeng. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag.